Seng Rangbah Catholic Jowai Parish kelayok beraki Snem Kyrpang jong Joseph Bakhuid ubediru unong da jong Rangbah bad da kejingnya peliu jengmut haki arsengi ya kebalas dang naduk akad kendai terik benai liber ketiga Snem Kyrpang jong Rangbah keba kelai lum hakeba ma Michael Sayo beri presiden bad ma Hubert Tenyang beri sekretari Seng Rangbah Catholic Jowai Parish kila produk bendon kejingnya ke hashi Snem linter hak ketiga kejingnya lang ya peliu jengmut la pelong haying maniba Saint Teresa Bakhuid hakabau Wika General ke Jowai Diocese ufada hilarious lamari ulalong kumkongsan banterwa ya kemas Bakhuid haringkat ke jinga dalang ufada Augustin beri rector ke seminari umulong syushu hak jingalang ya peliu jumut ke Seng Rangbah Catholic Jowai Parish kelap pelipat ba ya kudursa kenmau jong Joseph Bakhuid do ufada hilarious lamari kebadi ya kesempen krek banaki burom ke bashi Snem linter ya kebaan pun kot hak arpo terek benai liber arajar arpo ar naduk kesengi belak pelipat ba menaka arpo terek benai liber arajar arpo we nalor ke Seng Rangbah Catholic Jowai Parish kebelak pelong lupa kesengi kan mau buram Joseph Bakhuid haringkat kipat ublei ketika parish kelap penkrek banake kelinti yaj bashi spa Snem jaga jumpoi ningkong kejingat Kristan Catholic kebelas dang nadu Snem kat kendai spa arpulai ya keba ansar ke pura haus Snem arajar arpunriu nakaliang ke Seng Rangbah Catholic Jowai Parish kelalong kebelak penkrek lupa ban penklannya Rangbah ke parish kan haduk ban poi how to Snem kum kejung penkrek ya ke centenary ke parish bat ke Seng Rangbah kan sampai telun ya ke Shalintem naduk ke arpau terik benai liber hak kebau fada hilarious lamari kum kongsan hak kejing kenyamas ulapan kemau ya ke Rangbah ban jaine hak kejinget kum Rangbah umpaskem ufada hilarious ulakot ya ke Rangbah ke parish Jowai banyak trilang ban penklannya ke lingkor bakia kum Rangbah hak yang kesem hak kemai keji ban kenmau ya ki kon keti ban ai ke jingkai ke bajanai ban tip ya ke hok kesat ke mahikai ke ketin ublei syushu ulapan kemau ya ke Rangbah bekidai benlong kanuksa kum Joseph Bakhuid unong da ya kulung jisu buat ya kamaria kejingelang ya peliu jengmut ya ke Rangbah kila simya karai hadu shispa ngut ke Rangbah kilawan man siminta nado ki kalai tiligi snong ban ya peliu jengmut ha kejingelap ban i besakri ya ke ketin ublei Nah